Praise the Lord. Hallelujah. Acknowledge kukhona bamoya engcwele phakathi kwethu. Jesu wasenza isembiso wathi ngemshini odwa. But ngimshiyana moya engcwele lokho ngifundisa konke. Anikhombise konke ukuthi nenda njani. Hallelujah. Ngidlule ngacknowledge kukhona abamfundisi, kukhona abamake mfundisi ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele ibandla lonke ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Praise the Lord. Praise team ngala sayibingelela ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mbabe silinda lo phambi kwenu. Jesu uyinkosi ngathi otomatikhathi namhla empilweni yami sasenkosi since ngamkhetha angaze ngahlukana naye ngoba ngabona ukuthi akukho kuphila lengingaba nako awekho amaplani amanye engawahlanganisa kuze ngikhole ukuphila but nangakuye naye angakimi yena ungentela konke yena uyangqobela so nasekuseni ihlobo tami sihlangene ngaye. Praise the Lord. Siyagijima sima Bibhelini ethu siyavula incwadi ya Deuteronomy chapter number 7 siyafunda ku verse number 9. Hallelujah. Lo uyasivulela incwadi ya Malaki chapter 3 uyasifundzela verse number 6. Yathini-ke kuthi simakaze uNkulunkulu wenu uNkulunkulu lo wethembekile lo sigcinako sivumelwano sakhe seluthando kuto titukulwane letitinkulungwane kulabo labamthandayo bagcina imiyalo yakhe. Amen. Sicela siphindele futhi. Yathini kuthi simakaze uNkulunkulu wenu uNkulunkulu lo wethembekile lo sigcinako sivumelwano sakhe seluthando kuto tonke titukulwane letitinkulungwane kulabo labamthandayo bagcina imiyalo yakhe. Malaki chapter 3 verse number 6. Mine simakadze angigucuki ngako nani titukulwane taJakobe anikabhujiswa. Live lakho liyaphila babekuseni ikhuluma ngalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Praise the Lord. Mfundisi uthi la uNkulunkulu incwadi yaMalaki uNkulunkulu yena longagucuki. Lo uNkulunkulu osikhuluma ngalathi utamekuseni uNkulunkulu lona lo wadala konke. Praise the Lord. Akukho lokwabakhona emhlabeni ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Athi umfundisi nakashumayela itolo la ekseni enkonzweni yasekuseni i-morning devotion ya Saturday athi uNkulunkulu wathi akube khona kukhanya kwaphuma phakathi ebumnyameni wabakhona. Hallelujah. uNkulunkulu wathi akube khona tifishi tabakhona elwandle. uNkulunkulu wathi akube khona tihlahla nalamhlanje lokunathi timile. Praise the Lord. Nalo magama loNkulunkulu wethu lona sihlangene ngaye uNkulunkulu lo wadala tonke izinto. Hallelujah. Akudalila njalo nje uthi yena akagucuki. Hallelujah. But kulezinto eziguquka kumfundisi letidalwe nguye uNkulunkulu. But yena njengemdali wadotindo akagucuki. Hallelujah. Ihlahla tamsi siyatibona ukuthi lamalanga ngenxa yemvula lenile siyabona ukuthi lana tinjani. La lamalanga laphelile besifika kuklini kukahle but siyabona nakutshana nendlela kumele ngakhona ngemandla. Lokho sosemhlabeni tinto dihamba tiguquke. Hallelujah. Engele tinto eziguquka lethi tidale uNkulunkulu longaguquki. Hallelujah. Praise the Lord. Siphile emhlabeni ihlobo tami lo uNkulunkulu lona sihlangene ngaye make mfundisi ngulona lo wasasende abantu babe ngumfanekiso wethu basifunde sizathu sabadala abantu bekuthi batodumisa yena ngoba uNkulunkulu ohlala edumisweni yalabangcwele bakhe. Bathu bande emhlabeni babe bajika ngoba abantu bayajika imvelo iyajika imvelo yaguquka nebantu bayaguquka but uNkulunkulu wethu akaguquki. Hallelujah. Namhlanje abantu abaguquka nabanye abantu athi ngenxa yokuthi nendlela lo nguye uNkulunkulu wami lo. Hallelujah. Kwente njani
but injongo yaNkulunkulu yakamdala bekamdalela ukuthi lo muntu lo kamdalile atodumisa yena, but umuntu ukujikile namdumisa lo muntu ngenxa yezinto lakamendela kutona kumbe ngenxa yendlela amphethe ngayo athi nguye uNkulunkulu wami lo bantu bayaguquka. But umdala odotonke thilo uthi mina ngiNkulunkulu angiguquki ngimile njalo. Hallelujah, praise the Lord. Athi nakafunza phuthisabelo la encwadini yaDuteronomy chapter 7 athi la verse number 9 uthi uNkulunkulu yathini ke kuthi nithi makathe uNkulunkulu wenu uNkulunkulu lo ethembekile kulabo labasigcinako sivumelane sakhe seluthando kudotonke titukulwane letinkulungwane. Hallelujah, praise the Lord. Ihlobo tami namhla kuseni sitokhuluma naNkulunkulu lo ethembekile kulabo labathembekile kuye. Hallelujah. Na ufuna into yakho ikhambeke kahle thembeka kusimakathe wathi uthi uNkulunkulu lo ngekile kwabo bonke boNkulunkulu bakhona boNkulunkulu abakhona emhlabeni, but namhla kuseni isihlobo sami sitokhuluma ngaNkulunkulu othembekile kunabo bonke boNkulunkulu abakhona. Uthi yathini nina maIsrayeli kuthi lo uNkulunkulu lona yakabhala Moses la uyababhalela uthi yathini maIsrayeli kuthi lo uNkulunkulu lona uNkulunkulu lothembekile lona sishiyi sithembiso sakhe noma kusonjalo. Bantu bayathembisa bashiya isithembiso baguquka bangasakwenda bathembisile, but uNkulunkulu namhla kuseni ihlobo tami uthi uNkulunkulu othembekile nalokuthi sigcinako isithembiso sakhe kulabo labathembele kuye nakulabo labahlala kwemiyalo yakhe. Hallelujah. Uma ufuna ukubona ukuthembeka kwaNkulunkulu hlala kwemiyalo yakhe utombona ukuthi uthembekile. Simbona njani na kumbe sihlala njani kwemiyalo yakhe? Uma wena ugula uthi yena isithembiso sakhe ngemizimbo yami yena aphiliswa noma uvalipensona mkhona wathi yema isithembiso sakhe kwemiyalo wakhe kuthi labo labagulako abathi bona kuthi lemizimbo yakhe bona baphiliswa. Hallelujah. Uma uyofa kwemiyalo yakhe loyo noma ngabe kwentekani uyofa wona kuhlungu but sowuphilile uyomangala ukuthi kwente njani ngoba abadokotela bebathi bayasika bathi bahamba bahluleka bathi nabo sekutela singakwenda bathi ngoba mbethe umyalo wakhe kuthi labo labagulako abathi bona sebaphilile uyobona kuphila ngoba ukhulumile wena ukhulume isithembiso sakhe wathi ushilo kosevini lakho kuthi eyakho imizimbo zaphiliswa. uNkulunkulu hlobo tami akasimuntu. Hallelujah. Uthi nafunza phuthisabelo la uthi uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu ngabe magama ungomkhulu kunako konke lokukhona emhlabeni lokukhona ezulwini lokukhona ngaphansi kwemhlaba akuzange kwaba nalutho konke kwavela ngaye ngoba yena athembekile. Hallelujah. Lamanye amagama uma wena babulete umyalo wakhe nesitukulwane sonke lesiphuma ngaphansi kwakho naso siyobusiseka ngoba kuqale wena kuqala ngoba khomba indlela kuthi indlela yokuphumelela indlela yokunqoba indlela yakwenda konke ikuNkulunkulu saba ngemiyalo wakhe uzobona amandla akhe nethembeka kwakhe kuthi nangempela uNkulunkulu uthembekile. Siphile emhlabeni hlobo tami labantu babona khona kuthi ngathi uNkulunkulu akasebenzi ngathi uNkulunkulu uyasiphuta kuphendvula ngathi uNkulunkulu uphelelwa amandla. Lalela sihlobo sami esizowuna ngamanye amathemba lonawo angeke ukhone bona uNkulunkulu othembekile esizowuna ngamanye ama-alternative lonawo angeke ubone ukuthembeka kwakhe. Bathi labahlala kuye nanoma ngabe Timothy njani batobona ukuthi nangempela uma sihleli kuye yena wethembekile. Athi mfundisi kaShumayeli intolo ekuseni athi uNkulunkulu uthi labo labahlala kini nami ngihlala kubo bayocela noma ngabe yini batawendelwa. Bendelwa njani na ngoba bahleli kuye lona lothembekile nalona lothembisile. Athi nakathembisa yena athi sakhe sithembiso singiyebo singameni akaguquki athi ngimitolo
ngiyolo ngimi namhla laphakaze kuyoba ngimi athi kuyangidlula umhlaba kundlulela izulu konke kuphele yena uyosolo amile angilivi lakhe lesithembiso. Haleluya. Athi labo labagcina umyalo wami ngiyoba nabo. Labadala labanjani na labagcina umyalo wakhe kulaba labahleli kuye labathe bayasukuma bathi bakuthi sume ngekuphi labafika isikhathi sekulala batshela yena ukuthi sesiyalala. Labo labahleli kuye labagcina umyalo wakhe athi umhlabelela kahlabelela bika konke kuJesu ngato tonke tikhathi. Labanjani lababika kuye labathembele kuye lona lothembekile. Haleluya. uNkulunkulu ethembekile akaguquki. Haleluya. Imvelo yaguquka ulime utitshele uthi lo mnyaka ngizoshayinala bathi unyaka uphele imvula ingani. Haleluya. Bathi nawutolima uthi ngithembe wena lothembekile ungumnikati wemvula ungumnikati wemhlaba ungumnikati wako konke. Labo labathembele kuye wethembekile. Kunabantu abathenjiswa la nalamhla lolo lokuthembisa soyokumisile ethembeni bathi uNkulunkulu wethu lakathembisa yena uyagcina isithembiso. Uyagcina isithembiso. Mfundisi la sifunza khona uyabakhuthaza Moses ukuthi siyabona la niyakhona kukhona TV letikhona akhona amagirirashi akhona ama-amori kunetive letiningi kunemahedi nako konke but nasi isithembiso kanithembisa sona uthi lona lothembekile lelive ntolidla alibuki lani labantu abakhona ngoba nihamba nalothembekile. Akhona amagirirashi endala akhona ama-amori ekugula but nendlula kuko konke lokho ibuka lona lothembekile ukuthi uyongena nani ma-amori ehlupheka khona bathi akakhulumi ngawo uthi kuyohlala nawe endleleni uthi longena lelive leli lakalithembisile ngoba lona lothembekile uthembisile ukuthi yena uyongena nathi. Haleluya. Singabona ngathi kuyadileya singabona ngathi into ihamba kancane but yena ukhona. Asimuva mfundisi akhuluma athi kuyohlala nemajayenti inzaba ngawabantu majayenti na ukuthi uthembekile. Akabuka ukuthi bantu babone besenyama bathi usethi ingcondo tebantu kuze bakhone bona kuthembeka kwakhe athi guqulwe libe tisha. Bekakhona ama-amori mfundisi bekakhona amahedi bekakhona amagirashi bekunahlobonhlobo yetive but asimuva yena athi niboqaphela laba nalaba uthi niyongena lelive njengoba ngithembisile. Haleluya. Praise the Lord. That is why nomfana uNkulunkulu kufuna ngaleso sonke isikhathi noma ngabe uyadlala dlala ngemavi la positive ungakhulumi lokunegative empilweni yakho khuluma lokupositive. Haleluya. Kuthi abazalwane abatofana boJoshua abatofana naboCaleb kuthi labanye balethi report negative basukume beme bathi no thina sibakhulu kunabo. Haleluya. Labanye basibona kikhwaka labanye basibona abantu abanemandla bathi bathi bona thina sibakhulu kunabo. Kwenzenjani? Baya understand abantu abanjalo ukuthi abahambi bodwa bahamba naNkulunkulu omkhulu owadala konke. Kikhwaka yakunamandla kunaye. Laba labakuye labahleli kuye bayokucela noma ngabe yini bayowentelwa. Kikhwaka noma tingema uma bangacela ukuthi sicela tincoba tiyonqotshwa. Kwenzenjani? Bana uNkulunkulu lothembekile nalothembisile ukuthi angeke abashiye angeke abalahle angeke abadele labo labahamba naye emhlabeni. Njengoba thabo siphila inkinga sihamba sijike endleleni ngoba sibona ngathi uNkulunkulu uthi uthembekile akasathembisi akasasigcini isithembiso kanti uNkulunkulu wethu uma yena athembisile akaguquki. Uthi lalelani bazalwane base-Emelo ngiNkulunkulu akaguquki ngimile kwesithembiso sami.
abantwana bakwami abadala bahambe bakujikele endleleni ukhunye uzame ngokindlela ubayise kuma-social worker ubayise ko-rehab bathi sebajikile bathi uNkulunkulu wethu uma wena uyohlala kuye yena akajiki yena akaguquki umile nje besithembiso sakhe lesingiyebo lesingameni haleluya sina uNkulunkulu lokumgcino wesithembiso Tinhlobo zihamba zijike endleleni bantu bangasakhulumisani bathi bangumndeni munye bamunye bashiyelane ebeleni bathi ngenxa ye-difference ethile bahambe bajikelane bamangale bangaphandle kuthi laba bajikelane bangumndeni kwente njani bantu bayajika bathi namhla ekuseni lalelani nine bakaJakobe sizwe saka-Israyeli mina ngiNkulunkulu longaguquki kunabantu umfundisi umngangena ekhaya utothola babe sowulala le namakulala kamareni lebantwana bathi labantu bema bathi thina sesimunye bathi bahambe bajikelana bathi uNkulunkulu ekuseni hakaguquki uNkulunkulu Timo tamati guquke bathi yena akaguquki umile njalo haleluya praise the Lord umile njalo evini lakhe lelingaguquki bathi badoba mfundisi usuku bonke bahamba bawasha amanetha ngoba lithemba bese lingekho lithemba bese liphelile bengasibantu nje bathi kudoba bekumsebenzi wabo bebe baphila ngawo wafika lokaguquki lohlele esithembisweni sakhe wathi somzelani la madoda njengoba kusuka manje ngithi shone amanetha niwaphose ejuleni haleluya uma likhulumile mfundisi yena nanoma ngabe bekwenteke lutho bathi ngoba sekukhulume yena lokungekho kuba khona kwenze njani uNkulunkulu longakuthembeki longaguquki mfundisi tifishi tabitana ta-invitana tasenelive lesivako kona sifuni kemanethini ngoba siyathi ukuthi sodliwa bathi kalenxele livi tahluleka kushaya ivesi dayekele livi leselikhulumile haleluya kwente njani indalo iyamlalela lwandle luyamlalela kwente njani akaguquki ethembekile bathi baphakamisa mfundisi bahlulele kuphakamisa kwente njani na Petro nihlulele kuphakamisa sizathu sidelive liphumile livulele amandla lokuthi nalikhulunyiwe likhulunywe longaguquki bane emhlabeni hlobotam bakhuthele ukukhuluma bathi ekukhulumeni kwabo kubuye kuyenzeka ilutho haleluya uma mbelele kuloma vela kakhulumile umuntu bathi akaneke action na cha akuna action ugcine ukukhuluma lona lesihlangene ngaye uma mchaza mfundisi itolo uthi wathi le-debility akube khona kukhanya umnyama noma bemandla ngakanani bahluleka ngoba sekukhulume yena wethembekile lo nkulunkulu esihamba naye hlobo tami ngunkulunkulu othembekile akabuka isikhathi ukuthi singakanani akabuka ukuthi lokhu kuyokwenta nini uma yena sekufika isikhathi sakwente uyakwenta ngoba yena wethembekile ufuna nebala abantu othembeka kube miyalo yakhe iproblem thine lesinayo asikathembeki kwemiyalo yakhe sifuna ukubona leminye imizamo kanti wathi safika kulezinga mfundisi ukuthi imizamo yethu ayifika kuye iyaphela ulana yaqala khona uthatha sinyathelo kodwa akathathele babe bali sinyathelo uthathela umuntu othatha sinyathelo naye athi sengiyashiya konke imizamo yamphelile sekufuna kusale kubona yena ukuthi wendani uma siyobona labanjalo uyovela uNkulunkulu avela uNkulunkulu othembekile ngoba imizamo yethu iphelile
I-problem hlobotami sinaleminye imizamo esiba nayo esinaba ukuthi tosiphumelelisa kanti ayinawo amandla ihamba iphele eminye imizamo ihamba isihluphe but uNkulunkulu wethu wethembekile. Kunomunye ubhuti balemfundisi ulapha ejele ufunile umsebenzi impilo yakhe yonke akazange uthola umsebenzi. Wathola abantu kutsabelo bathi thina sinemsebenzi elo usebenza kanye nakubidile umlungu ofuna ukumsebenzela uyamthola 100,000 usebenze kanye bathi ngiyawufuna lo msebenzi wakabunte ukuthi umsebenzi onjani bathi uNkulunkulu wethu ekusethembekile bafonela laba labahlala bafonela abasebenza lo msebenzi bathi njengoba nawe uthi uyafuna umsebenzi nawe usiyahamba nyalo uyosebenza wena nabafika phambili bamnika isibhamu bathi la kunesikhulu esiso sithi silakukhipha lo muntu lo emhlabeni uthe msebenzi uyawufuna wambulala umuntu wokuqala bamnika 100,000 wathi hayi imali engaka haleluya bamthatha bamisa khona uthi ithemba lakhe liqine nemandla akhe bamjinisa wabamsebenzisa usebenzako ngokemfundisi wafika sekaboshwa khona bamisile etinyangeni laba bamisa khona bamjinisa but namhla impilo yakhe usejele yahluphe nenda kavala amehlo ubona bonke labantu ababulala laba yebeka lesibhamu ngasibadubula yena ayenda kavala amehlo ngasibamdubula so ulala amile avule amehlo kwende njani bane emhlabeni bayazama bathandaze babone ngasakwendeki lutho badile babanele eminye imizamo haleluya imizamo lento kufaka inkingeni impilo yakho yonke imizamo lento ekuhluphekisa but namhla ekuseni uthikeka abantu yabantu imizamo yethu iphelile sesifuna wena lothembekile sesifuna wena lothembekile haleluya bantu bathembisa sihlobo sami bahambe basengasigcini isithembiso labanye bakhona la babathembisa imishado but babashiyele bantwana bashiye bantu labe bathembisa kanjalo nje ushiyele mntwana akamsapota lo mntwana but kuNkulunkulu longiyise lothembekile haleluya uma ngabuka impilo yakho sihlobo sami ngibuka impilo yami kunesimo la ubona khona ukuthi la kumathima la awathi ukuthi sayihlanganise nani but lona lothembekile ayivula indlela uthi kuthiwe sowungale ngesheya kwelwandle kwente njani uNkulunkulu wethu akaguquki wethembekile sihamba na uNkulunkulu othembekile banye emhlabeni hlobo tami bayathembisa bangagcini but uNkulunkulu wethu ekuseni uthi yena mina ngiguquki ngithembekile kulabo labe bathi bomyalo wami amen. Samba mfundisi sithandaze kuseni ngo6 nasike emakhaya sithandaze before solala sithandaze sivuke ngo12 sithandaze ekuseni ngo4 sithandaze ngakusefuna ndemo tule ekuseni sivuke sithandaze nasifike emsebenzini eoffice sikhiya sithandaze sibone ngathi akwendeni lutho bafika basicela bema alternative kuthi uma ungathatha lo nalo ukuhlanganise impendulo utoyithola umbuma ungayangalana impendulo utoyithola egcineni ubona kwendeni lutho so yasiqala usola uNkulunkulu uthi uNkulunkulu akasebenzi uNkulunkulu wethu uthembekile sithembiswe sakumile but udzinga abantu abathembeka kuye ngoba noma ngabe ubona kwendeni lutho impendulo yona ikhona ende ukuze usabe uNkulunkulu umfundisi asemprove ukuthi sendele tido uNkulunkulu akakenda kalutho uNkulunkulu akakuphilisi uNkulunkulu akakuprovide kalutho uNkulunkulu akakuniki umsebenzi sizathu esimele soba uNkulunkulu ukuthi akaguquki bena Jesu yekelo bekatrenda edebeni athena uJesu haleluya asikathathena nguye Jesu haleluya praise the Lord but mfundisi siyathakeka ngoba lo Jesu nakafika
leti tindzawo bamvalela bathi no trespassing la baze bambophe bathi utrespassile ngoba yena bathi uJesu hamba yonke indzawo la kangenwa khona. Haleluya. uJesu lonjani loboshwako. Haleluya. uJesu lonjani lo ngafike leti tindzawo. uJesu lonjani lo bathi thina sitaNkulunkulu uJesu lo ngaguquki lo ngavalelwa. Haleluya. Ngale lamalanga bahleli bafunzi bakhe bathukile ngoba batensela ufile bathi sekavukelwa bona bamthuka sekaphakathi wathi kuthula kubekini kwente njani samba lenkosi engaguquki samba lenkosi engavalelwa samba lenkosi evulendlela lala indlela engekho khona umnyango bekokhiwe batela wathola sekaphakathi kwente njani akaguquki. Libonza liyamlalela ukuthi yena sekufika ngene bani ungena mnikade into jonke alinamandla kumvimbela noma ngabe iminyango bekhiwe mafastero akhiwe bathi uthola sekaphakathi ngoba akaguquki ethembekile. Thembela kuye laphekuseni ngoba yena wethembekile. Uma mina ngothatha sinyathelo sekuthembela kuye kutoba lula kulabo abasemva kwami kuba lula kulabo abaphuma kimi kuthi bathi ukuthi la ekhaya baba noma ngasayekho umfundisi bathi akukho ithemba lesinye singaya kulo ngoba baba basitshela uNkulunkulu lothembekile. Haleluya. Bathi problem lebakhona simbona ngathi akathembeki namhla sithi uthembekile kusasa sithome uNkulunkulu lapha ekhaya lokulandela ekhaya afata tinto kuba ne-confusion ukuthi sesithembele bani ngubani othembekile kahle kulona lofafatako kumbe kulona longabona ngemehlo lona lomoya nalabo abamkhonzako kufanele bamkhonze ngemoya eqiniso. Abantwana baba kune-confusion uNkulunkulu uyakukhumbula abantwana basathi ukuthi ufuna baye kuphi ngoba lithemba kwabashiye ngalanga lona but ithemba lethu namhla ekuseni uNkulunkulu lothembekile akaguquki. Indalo yaguquka imvelo yaguquka bantu bayaguquka yena akaguquki umile uNkulunkulu lothembekile. Labanye labafundisi kuze bathele ibandla leli batshela kulabanye labakhona la labe bakhona la kuthi lo mfundisi lapha wayeshumayela sheni wathi sesifuna inkinga mara akakuniki lutho mara asina kashumayela uphuma lapha so right ngoba uNkulunkulu ngathi uyamtshela ukuthi ukhuluma nasibana umuntu onke esondweni. Laba imali amfundisi batshela abantu bathi sesilaphela ibandla noma kungalimvula noma kungenekani ngiyekugcina ibandla lapha ngiyinzawo kusele laba ba-invite abona sebahambile sebazama kudosa laba labasele usezusayani lapha labe bazi bathi se-12 apostoli amfundisi bathi ibandla lethu lagcwala i-12 apostoli ngathi solo likhonza i-12 kusho bani labanye lebe bala bathi hayi 12 solo laphala umathozi nengiyele ukuthi kunetinto balabalako le hayi lapha uNkulunkulu bakhuluma nabo bani manje nesonhle ukhuluma nabe balamfundisi labathini yena ngabafakazi bathi umfundisi yathembisa thina la sinzawo asinzawo la black or white colored or Indian that's kuyile la kana bunula sakuba silungu ukhuluma hlanganise nalo kangeni colored or Indian black or white umfundisi la maka umfundisi siyathembisa so that imuntu colored or Indian ungena kwesonweni kana mna bajabula kanti silungu sikhuluma injabulo bathi namhla mfundisi uzama kudosa labakhona wayisho njalo ukuthi solo ngizama kuveta ukuthi umuntu uhamba jike. Haleluya. Uhamba jike. Ngakana mfundisi atheni njani? Mfundisi isikhosi. Asihambe mfundisi isikhosi siyabuya lethi khole sakulungisa. Ngoba phethe iBhayibheli ayifitile mfundisi eBhayibhelini. Utheni khole sakulungisa mfundisi. Mara bona ibandla lami la ngiyongwathwa nguwe. Usho njalo mfundisi yakelenye ibandla.
mara wema la wathi bheko wayikhala region ngikufela umuntu yaguquka futhi sina uNkulunkulu hlobotana namhla ekuseni waguquka sina uNkulunkulu namhla ekuseni omletho sithembiso sakhe haleluya bantu bayaguquka imvelo yaguquka indalo yaguquka konke kuyaguquka bathi yena umile kusithembiso sakhe uthi uNkulunkulu ongaguquki angicike kaguquki ngiyema kusithembiso sami kulabo labahamba ngemiyalo wami ngiyathembeka kubo uthembele kubana mthixeni Sabe bahlele mfundisi ekhaya namuhla basi babale mathe bahlele labaye khona la mfundisi esibona ukho understand mara lo muntu wangitshela yona yena mhlawumfundisa ngikho uyigwinya lo muntu wangikwatisa mfundisi that is why ngazange ngitshela ngoba bengafisa uzukwakhe but ngisahlele mfundisi ngisazama ukulungisa simo bajela lekhona la mfundisi but noma sebahlele ekhaya uNkulunkulu solomile mfundisa kaguquka kuhlala ekhaya kwakho uthi ukwatisile akumguqulo uNkulunkulu uthi uNkulunkulu othembekile that is why abahlangana nawe igama lakhe noma baba babili babe bathathu ezidonga bahlangene naye uma usekhaya wena akusho ukuthi uhleli nawe ekhaya yena uyema kusithembiso sakhe athi mthembekile labahlangene ngami ngikhona kubo haleluya haleluya lo uyahlala athi makebhemba ngithi la phambili behlabelela ngifuna kuhlala ngifuna kubona ukuthi bantu benza kanjani angekho mina ngoba mina ngimi injini elibandla injini elibandla nguye lona lo wethembekile khaba ngicela izinto abang-MC into abakhoma eliyethanza mfundisa ngathi ufundo wami lo kaNkulunkulu lelo uthi Juna abe part yala haleluya ngoba Juna akanawo amandla haleluya praise be to God nawe ukuhlakanipha ukuthi nawe ufena lomthondo loyo bantu bangaphandle mfundisi labantu abete-17 haleluya praise but Juna lento ngoba wena uhamba naNkulunkulu othembekile uba nale understanding ukuthi nangiyalapha ngiyakokhonza angiko umsebentini ukuthi expect something ekugcine kuphela inkonzo ngiyakokhonza angike emsebentini la that is why sebakumane basho ukuthi ipolitiki ukuthi umntwana emfundisi ngeqiniso ufuna bekhona praise team umntwana emfundisi ngeqiniso ufuna beyiphathe la ngoba angeke kuvuka disappointed ngoba uyathi ukuthi ufuna kuthembeke kupapa njengoba lapha bathembekile lo lothembekile nalo lothembisile akanayo alternative haleluya praise the Lord sebangibona bakhuluma mfundisi angisho bakhuluma section nabakhona bakhuluma uthi ngana mntwana mfundisi nangana kuna sesithini haya mfundisi mina ngithi into lenhle lephambi kwaNkulunkulu ngibile ufaza phambi kwaNkulunkulu ukuthi into lenhle leyo le isengayikuwa ngathi hey ngathi lo mfundisi Dlamini Makhosini lona eHouse of Fire mfundisi abithe abafundisi baseswazileni kunemvuselelo enkulu la ngeshare la wena lesikuthi aba ngizinda lo mfana wakhe la mshayeli okay nathi amfonela so mhlanga ukumhlanga namuntu emsebenzini kunjani babe uyamathi sibusiso lo shaye okay lo hlala la estratless ngiyamathi mfundisi lo khonza lebu ngiyamfuna ke before awuzama ukumfonela shani ngiyacela baba mawona sibuso ngiyamathi wakanisele ngiyamathi jwayele kakhulu bakwakhe fonela bakwakhe ngicela besibusisi ngiyamfonela sibusisi namfundisi nawe uyakufuna manje usona Njolani ngisedrobheni khona abantu abangite kulo basibatomnika 1.9 banenyanga banetinkinga manje basibatomnika 1.9 so bese ngiyaweya wona baba besidinda ngabe sesensation ngiyabona ukuthi tinkinga tama still solve ngoba mina kahle mfika 800 so letinkinga tama mfika 800 manje wamfundisi bavame ukuyipa 400 manje ngibona ukuthi basebatomnika 1.9 letinkinga tama shothi itosolve letanya lentitamo ukulafika mfundisi wami waphopheka kakhulu umfundisi ukuthi ngelast second mfundisi lo muye mlokeni uyomthola kuphi bathi namtasele revelation ekamsoli sibusise ukuthi umuntu wasemhlabeni uyathembisa uthembisa kwakhe uthembeka kwakhe kuphela bathi uNkulunkulu othembekile
nakhona la sike saba nawo umfundisi limile mvuselele lapha enkulu egroundini lapha kabankulu kuyi-pass over sathi siyamfundisa wathi kusepinari khona la kuyamanga wathi kusepinari kulenye mvuselelo ngale emluthi base batomnye 3000 letinkinga bathi sitankulunkulu othembekile umfundisi naye wangasathi utoyela njani ngoba lapho simthembile sithembeyele laba amavethelani abazala lapho batokhumbula ukuthi Senzo wayifunza njani okay wayifunza lapho mfundisi sathi hey madoda lana phela kufanele ufunde bayifunza lapho ngoba besibonile ukuthi bantu hamba bajike bathi uNkulunkulu wethu bakemoya kajiki uNkulunkulu wethu wethembekile akaguquki utsabe noma ubona ngathi akayenda ngalutho sesiNovember akumtshintshi lokuthi uNkulunkulu uthembekile ufuna ukuthi wena ume nosithembiso sakhe ume kwemiyalo yakhe ume kuye utombona ukuthi uNkulunkulu uthembekile bantu bayajika yini uthembekile lo myese soma sithi angeke phele liviki bangakabili nasomfonela samthuli usutshela lapha ebhoxa la utshonela ngaphandle emnyango bayilahlile mara uselengo uyifaka straight e-office emphathi usutshela ebhoxa uthengela simabhusa utshonela ngaphandle engedini lahliwe nawusuthi hayi igama lami nawusadobha igama ukuthembisile ukuthi uyongena emsebenzini kusasa umuntu unjalo utama yagucuka bathi uNkulunkulu akana-connection uNkulunkulu akazimi ukuthi utokuconnecta somewhere nabani uNkulunkulu uyena direct uyothembeka kwakhe ntanto yomyalo yakhe uthathwa nguye akubeke kwenzawo efanele engeke yaba nemehlo nemsindo but ngoba yena kuthembekile nakathi unika umsebenzi nakathi uyakuphilisa sibabonile abantu umfundisi bagijimane bafundisi noma ngasafuni umuntu lethi ukuthi wamthandazela waphila edivayini namdala imanye vini fune ufakaza ukuthi waphiliswa nini haleluya bathi Jesu umfundisi simthola nakaphilisa lo muntu lo uvaleke emehlo uthi hamba haleluya uthi bathi bambuza uphiliswa ngubani njani uthi angimathi ngoba zathi chaza Jesu njengoJesu ophilisana uthi angathi mara yena lo uphilisile haleluya wayesente lokho ukhombisa ukuthembeka kwakhe sina uNkulunkulu othembekile longaguquki wethu ukuthi sithatha sinyathelo sihambe ngemiyalo yakhe athi umfundisi nakashumayela intolo la athi noma ungathandaza ngetilimi noma ungathandaza uzihambela emoyeni la intula noma ungasithatha isinyathelo bhutisabelo sekupasa stofu uthele manje ebhodweni so thatha impuphu yaphela iphalishi kumbe emdolo lofuna ukudla ngalesikhathi utothandaza uhambela emoyeni ushaya lapha emerini ubuye oshaya ngala ubuye uthandaze ubheke phansi ubheke entulu ungindeki lutho indlela yesolo ithi ngimile but uma sothatha sinyathelo mhlobo tami sifuna kuhamba ngemiyalo yakho Nkosi sesiyela konke lobe kumizamo nemathemba ethu sitokubona ukuthi uNkulunkulu wethu wethembekile kulabo labathembile kuye bayocela noma ngabe yini uyobe sesuyabendele ngoba wethembekile akaguquki uNkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.